bakunzi b'ibanga W7 TV nkuko mubimenyereye tubaha ibiganiro bitandukanye ariko kandi biri mu bisata bitatu. Ibyo ni by'ubwenge, iby'ubuzima ndetse n'iby'umwuka. Ngira ngo rero kuri iyi nshuro tuje mu gisata cyacu cy'iby'ubuzima, aho tugiye kubaha ikiganiro kiryoshye. Ngira ngo twababwira ko mwakora subscribe kuri iyi channel cyangwa se mugakora share ku bandi kugira ngo musangize bagenzi banyu, ariko kandi na comment zanyu turazikeneye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro gishingiye ku buzima, kivuga ngo kurya inyama, amata ndetse n'amagi, ibi ngo byaba bisa no kunywa amasigara y'itabi 20 ingunga. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'Igihe. Aha rero ubushakashatsi bwakorewe muri University of Southern California bwagaragaje ko ku bantu bakiri bato gufata ifunguro rikize cyane ku mavuta cyangwa se proteins birimo nk'inyama, amagi n'ibiyakomokaho ngo byabashyira mu kaga ko kuba bahitanwa na kanseri. Ibi ni ibintu abantu benshi bakunda gukoresha, ngira ngo nawe ushobora kwisanga muri aba. Tuzi neza ko iba ari ibintu busanzwe bikize cyane kuri vitamini, ariko ubu bushakashatsi bwakorewe muri University of Southern California ngo bwagaragaje ko ku bantu bakiri bato ngo gufata ifunguro rikize cyane ku mavuta cyangwa se proteins birimo nk'inyama, amagi, amata n'ibiyakomokaho ngibi ngo byabashyira mu kaga ko kuba bahitanwa na kanseri. Ngabashakashatsi bahamya ko ngo kurya proteine nyinshi ngo byagera ibyago byo kuba umuntu yazahazwa na kanseri ngo ku rugero rumwe n'umuntu unywa itabi inshuro byibuze 20. Ibi biratangaje cyane. Biratangaje kuko n'aba banyabwenge ntabwo babivuze rumwe. Hari aho ubona yuko nabo bagera bagatandukana uburyo bagiye babisobanura. Ngira ngo dukomeje twigiye imbere nk'uko iki kinyamakuru Igihe kibigaragaza. Bagaragaje ko umuntu ufata kubikize cyane kuri proteine nk'uko twatangiye tubivuga ngaba ari mu kaga gakomeye cyane ko kurwara indwara ya kanseri. Ariko kandi ngaba n'abakiri bato bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 55, ngaba bose ngo baba bakiri mu kaga ko kuba barwara iyi ndwara ya kanseri. Ahangaha bakomeza bavuga ko ngo abashakashatsi bahamya ko kurya proteine nyinshi ngo byongera ibyago byo kuba umuntu yazahazwa na kanseri ku rugero rumwe n'umuntu unywa itabi inshuro 20 ku munsi. Ariko aho ngo ni ku bantu bakiri bato. Ku bantu bakiri bato hano bagaragaje ko ngo ari ukugeza ku myaka ngo 55. Ngabashakashatsi bahamya ko kurya proteine nyinshi ngo byongera ibyago byo kuba umuntu yazahazwa na kanseri ku rugero rumwe n'umuntu unywa itabi. Ubu bushakashatsi ngo bwasohowe mu kinyamakuru Metabolism nyuma yo gukusanya amakuru ku bantu 6,000 mu myaka 20 ishize. Avuga kuri ubu bushakashatsi Dr. Volta Long, umwe mu barimu ba kaminuza ya University of Southern California, yakoze ubushakashatsi avuze ati twe twatanze ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kurya ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri no mu bwoko bw'ibyubaka umubiri cyangwa se protein cyane cyane ngo zikomoka ku matungo ibi bishobora guteza umuntu kurwara kanseri. Dr. Ganta yasobanuye ko ibyavuye mu bushakashatsi bw'abagabo bishobora kongera umubare w'abishobora mu kunywa itabi. Batekereza ko izo ngaruka niba ziri mu biryo ntawe zitageraho. Ngira ngo rero ibi ngibi nk'uko bigaragara ntabwo byavuzweho rumwe, kuko bamwe barabyemeza ariko abandi bakabihakana. Ngira ngo rero
ntabwo byoroshye bamwe barabyemeza abandi bakabihakana, bamwe baravuga ko ibi bishobora guteza ikibazo cy'uko umuntu yarwara kanseri, ariko abandi bakavuga bati nta mpamvu yo gufata ibiryo ngo bigereranye n'itabi. gira ngo rero abashakashatsi ntabwo babivuga kimwe. uyu nguyu Dr. Ganta ngo yasobanuye ko ibyavuye mu bushakashatsi bw'abagabo ngo bishobora kongera umubare w'abishora mu kunywa itabi, batekereza ko izo ngaruka niba ziri mu biryo ngo ntawe zitageraho. Abandi bahanga basabye ko hakorwa ubushakashatsi bwimbitse ku isano ibiribwa bifitanye na poroteyine bihuriyeho n'itabi. Biratangaje nyamuneka, ngira ngo abantu benshi cyane cyane bikundira akaboga. ubwo rero kubabwira yuko hato hari ingaruka zabageraho mu gihe baba bakomeje kukarya ntabwo byakoroha cyane. ariko se wowe ku giti cyawe sinzi uko wabitekereza ku bijyanye n'iyi nkuru dusoma ku gihe. wowe sinzi uko wabifata, gusa akenshi usanga abantu benshi bikundira akaboga. aha rero nubwo batavuga ku kaboga gusa, ahubwo bavuga ku mata ndetse n'amagi. ibi bintu akenshi dusanzwe tuzi neza ko ari isoko cyane cyane ya poroteyine, ariko abo bashakashatsi bo bagaragaza ko ari ibintu bishobora guteza ikibazo kimwe n'itabi. undi kandi bita Dr. Criminus nawe ngo wagize uruhare muri ubu bushakashatsi, nawe ngagira ati turanasaba ko mu gihe cy'izabukuru abantu bajye birinda ngo ifunguro rikennye kuri izi poroteyine, ngo mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi zava mu gutakaza ibiro, ngo mu rwego rwo kwirinda ngo ingaruka mbi zava mu gutakaza ibiro. yagize ati kuba ubushakashatsi bwarashatse kugereranya intungamubiri zo mu bwoko bwa poroteyine n'itabi, ngo ibi ni ikosa rikomeye, ngo ndetse rishobora no gukurura ibindi bibazo. ingaruka z'itabi ku mubiri ngo ntizikwiriye kugereranywa n'iz'inyama n'ibikomoka ku mata. ngo gusa ubushakashatsi bwamaganiwe kure n'inzobere mu bijyanye n'imirire muri kaminuza yitwa University of Reading, Dr. Ganta. ngira ngo nk'uko tubibona, nk'uko tubikesha iki kinyamakuru, aba badogiteri ntabwo bagiye babihurizaho, bagiye babivugaho ibintu bitandukanye, ariko ngira ngo imfubyi yumvira mu rusaku. nyamuneka ngira ngo wowe nawe nk'umuntu utekereza ubasha guhitamo ibigufitiye umumaro, cyane cyane ngira ngo nawe wabyiyumviye nawe. ngira ngo nk'uko dukomeza iki kinyamakuru kigenda kibisobanura, bakomeje bavuga yuko ngo ibikomoka ku nyamaswa ubundi ngo ibingibi ari ibintu bisanzwe byitwa ko byubaka umubiri, ariko ngo abashakashatsi bo muri California bo bavuze ko ibi bishobora kuwusenya. ngira ngo rero nshuti yacu ukurikiye Ibanga W7 TV, ngira ngo iki ni igicumbi cy'ubwenge, nawe ubasha gushishoza ukareba ibigufitiye akamaro, akaba ari byo nawe uhitamo. ngira ngo rero kora subscribe kuri iyi channel, ndetse usharinge kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo ubasangize ibi bintu by'ubwenge urimo kubona. ngira ngo kwegera umusozo w'iki kiganiro, turi mu gisata cyacu cy'ubuzima, kandi ikiganiro nakagaruka muri kumwe nanjye Peacemaker JP.